bamwe Toni Kroos muzee wa kazi afata telefone amagara Daniel Carvajal aramubwira atari ku bundi petit frère ubundi harya twakinye finali zingahe nyina hagati ukina ku ruhande rw'iburyo Daniel Carvajal aramusubiza ati keretse mbanza gusohoka hanze y'ikibuga nkazana icyo bita calculator atari ku bundi mu mutwe ntabwo nabyibuka maze Toni Kroos aramubwira ati niba utabyibuka rero ngaho uwo mutwe wawe wagira icyo ukoresha noneho mu kibuga Daniel Carvajal aramubwira ati nagusoma 5-5 none reka njye nkora akazi nibutse abari hanze y'ikibuga ibyo twakoranye depoza mwiza mu mutwe mwiza cyane Real Madrid kimwe Los Blancos Borussia Dortmund ubusa nahangaha amakipe manini abera kaga ngenda tashye reka nitahe nta kintu na kimwe bigeze bakora mushakira ikintu na kimwe byibuze kimwe mu minota 73 ibanje Madrid yakanzemo Borussia Dortmund adede nta gihari pe nta kintu na kimwe ikintu bakoza ni kimwe ni iki ngicyo gushyiramo igitego gusa aha rero iyo bavuga ngo experience ubu nararibonye by'abasesenguzi ni iki ngicyo babasobanura bavuga ngo ndababaye cyane nk'ibya derby ngo finale ngo iratsindwa ntikinwa ndababaye cyane abafana ba Real rero barasaza kubera iki gitego cya Carvajal Dani Carvajal Ramos terakamo igitego hariya stade yose barayitigisa stade Wembley iri kwakira finale ya gatatu ya Champions League iri kwakira finale ya gatatu ya Champions League atansi iminota 75 sizo mpira kwa Thibaut Courtois attention passe kwa Antonio Rudiger attention Carvajal aragapasa serebe ku muntu hariya pira bawukora neza cyane mpira barako kwa Ferland Mendy kana Rudiger ikirenge yagikuraho pira barotwara kipe Real Madrid pira barako kwa Kamavinga rero shaka cya kabiri cy'umutekano imbere zom Kamavinga mutarakasi kufra kipe Real Madrid ni karitondo arya muzee wa kaza arayirya shaba bayirangije umungu nabibonye bagiye gukinana igihunga bashaka kwishyura ibatera ikindi wowe ako cyari kagamukubise cenga la mwili falale akagoro kari gasigaye hasi yita rwose muraha cyo bita kuroha terakasi katamono kuri match y'umunsi na kufra kipe Real Madrid iri ahantu heza nizamu cyane pe aya Real Madrid bagira moto ivuga ngo uyu mwenda kugira ngo uzawanduze ikizinga urumva aho kugira ngo uzawanduze nyine uzawusiga icyasha kwa nyine utume Real Madrid iseba ngo byaba ngombwa ukawanduza amaraso ariko Real Madrid ntisebe kabisa iyo niyo moto yawe pira ya Matsen bakora amakosa bitangira kado nimero izo go Vinicius narakubwiye ikipe yo muri Espanya yitwa Real Madrid iyo yageze muri UEFA Champions League bugira ngo bariye Amavubi atari mu Rwanda iyo bakina UEFA Champions League bugira ngo bafite izindi imbaraga zikomoka ahandi hantu tutaramenya narakubwiye ngo nta kintu kirenze mu kibuga urimo kuyireba
uyireba inyeganyeza inshundura rwose zagezemo. Bakora amakosa abasore b'ikipe ya Dortmund batakaza umupira, maze Real Madrid irawifatira. Ireba uburyo bita Vinicius Junior agaze wenyine, baramubwira bati ngaho dukize icyokere, dukize ibintu bituduhira mu gutwi, dukize ibintu byinshi cyane. Shimangira igikombe cya 15, shimangira Ballon d'Or yawe ya mbere kuva wavuka, shimangira kuri umukinnyi w'umuhanga udashidikanywaho. Ngaho soza Abadage bazagenda bitekerezaho, ubundi tuzabasanga baba muri Rero tuganira ibindi. Iyi page turayifunze, turayiclosinze. Aya ngo komeza iminota 83. Real Madrid bavuga bati hala Madrid. Yana Damas hala Madrid. Bavuga bati come on Madrid kabisa. Bati nowe uturi kumushaha, turi ku mutima, nta yindi kipe tuzi. Arabiciye sasa. Abwiye Toni Kroos aramubwira ati rero ngwino. Urakoze rwose. Afata Joselu na Modric. Abanje kuramo Jude. Niba niba Toni Kroos ashaka kurangiza match. Azoni taratu yamunanira. Jude Bellingham avuye amasimbuye Joselu. Anako asimbuwe na Joselu. Katurebe Toni rero wasimbura. Nako Luka Modric wasimbura. Asimbuye Toni nibyo. Aravuze ati sasa sinyibahaye. Ari ikindi mu nshinja kwe. Toni kabisa igikombe cya 5. Igikombe cya 5 arakibasigiye kubera ko uwo bita Toni Kroos yari amaze gutwara 4 n'icya 5 agishyize mu kabati, agiye nk'umusirimu nk'umusaza nko muri legend. Toni Kroos nagira nk'ibutse ikintu kimwe Axel. Bayern Dominique yamurekuye ngo imushinje ikintu kimwe gusa, ngo ntago yihutisha umupira mu kibuga. Urumva? Ndagira nk'ibutse yuko Real Madrid yaragiye imukuro yo kuri $20,000,000. Yamubwite niba utihutisha umupira cyo bagushinja nta kiyizera. Twebwe ibyo kira turabikeneye kabisa. Bro abahaye Champions League nyinshi cyane. 5 ini ya 5. Ini ya 5 abahaye. Aya urumva bamwita Toni Kroos. Toni Kroos Abadage agira gutya arasezera barabireba ejo baramwinginga bati tujye kwakira rero turakwinginze pe, turakwingize mu cyubahiro tukugomba. Turabona nta kintu twazageraho nta nicyo twakwigezaho tutagufite mu rugo. Nta kuntu wazasezera nyuma ari ukabanza ukaza ukatuyoborera aba bana bagakina bakareba uburyo bahangana na bagenzi babo mu bindi bihugu kabisa. Avuga ati nta kibazo, gende tayari ndahari. Uyu yabemereye azaba ari we kapiteni abayoboye, undi ibintu bigenda neza cyane. Toni Kroos rero murahoberwa na Runini hariya. Toni Kroos abwira Runini ati rwose warakoze cyane, ibyo wakoze byose ati ni sawa cyane. Amasegonda 30 niyabura umukino karangiro. Kufra barayitera Dortmund. Kona Eder Militao mpira utereka muri kona. Kona ikipe ya Dortmund nanga bashaka byibuze gushyiramo agatego kamwe, nta kindi kamara, ntago bashaka kwishyura, byo kwishyura ntibishoboka, ariko kimwe kirashoboka kuri iyi kona. Katurebe kabisa ikipe ya Real Madrid bwa mbere mu mateka ikaba igiye gutwara Champions League idatsinzwe match n'imwe. Champions League yabo ya 5 ya 15 gonga n'umutwe ukuramo neza cyane umuvandimwe Courtois. Chemeka pass ya Matsen zamuka gurukana abantu zamuro Courtois aragafata neza cyane. Courtois wigirira amahirwe kabisa, ubazaza mu bitabo ko ari we watwaye finali, kandi niyo match ya mbere kinyatangira uwavunitse agakorera ibintu byose witwa Runini. Ku munota wa nyuma gutya yatangiye rwara ibintu ngo by'amagripe, ngo rwara za gripe, ibintu ngo bigenda gutya na gutya. Ni atari. Bellingham ararize moce kabirangiye wabita David Alaba ahobera cyane wabita Toni amubwira ati warakoze cyane ikipe ya Real Madrid rero bavuga bati hala Madrid. Carvajal arira
Goko ku mukino urangiye rero tuvuga duti kabisa konzi ku ikipe ya Real Madrid Champions League yabo ya 15 bayitwaye badatsinzwe. Ibyo bintu mu byibuke neza cyane. Jude ntago byumva. Niyo Champions League ya Jude ya mbere mu mateka ye. Yari umuntu babitubajije.